И пазите люди, добре дошли нови епизоди на Skywars. И danas sam tu sa mojim drugom, da, to se zove ovako, izvinite, nemam Skype za njega, sad ću upišiti, počekaj, sama, čekaj, idem. Sad sam počela, idem. Sad počekam da. Idemo. Dobro, hajde. Izvinite što mi malo ne koči. Dobro. Dobro, dobro. Če da mi pišem gde si. Tu smo. Ok, idemo. Evo tu dobro. I ovo mi je prva epizoda sa drugom, sa nekim digrom. Izvinite ono što nema Skype, što neki pravi, ne znam zašto. Evo sad ovako. Ovo neće mi drven mač, šta će nam drven mač? Kad imamo bolje. Ovako kapicu. Ovako. Jer on pitanje pao. Jer on pao. Jep. Koliko je buk? Ne bre. Dobro, idemo sad ljudi da ga počekam. Evo. Nije tu tamo, nisam tu. Čekam. I to je evo. Gdje je on? Je gledao? Mislim da je gledao. Ne znam gdje gdje si jedno te ide. Dobro, već prosniđemo se, kad tada. Dobro je. I spasio. Javne su me spasile. Ovako. Dobro, čega se obučem trend. Ovo, što će nam još jedan pišem reći. Bum. Nadam se onda je tu i nadam se stavlja drvenicu sa vjetra. Izvinite. Idemo sad, znam da dole ima čet, da mi pišemo gdje. Da ne da vidite. Evo, sve. Ostavim drvenu. Evo, kamen. Moraš. Imam nešto. Tako. Da smo obučeni. Gdje je on? To nam interesuje. Evo onda to. Če budemo dole da mi pišemo gdje smo. I to. I to. Na fotografiju. Ej! Ne, bre! Evo ga, tu si, idemo. Evo, ajde, iđi. Ajde. Ej, ljubiš. Vidim te. Tu si, a? Dobro, on tu je.
чаша malo. Sada... Bum, 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 bum. Skačemo vid mač. Ovako. Skačem kod ovako. Na česlet. Onda nekoliko stvari. Onda to ovdje. Sad nadam se da će imati onda dolje bolu. To nisam sigurna. Imat ću i kafu dobiti. To bol. To bre. Onda se obučem ovo. I sad sam to radim. Da. Sam točno ne znam gdje on. Samo da se zagradimo dalje. Idemo gdje on. To spončica. Tako. Čekaj. Gdje je 10. Može, ne znam. Koga boli briga za njega? Šta mislim? Ajde, kopaj brže. Ajde brže, kopaj bre. Ajde, 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 ajde. Matere. Fuck. On je prišao. Matere. Gdje on da... Gdje kuda? Evo se onda prolazimo. Fuck! Gdje on sad? Mora da je gdje neđe. Čekaj. Čekaj. Počekaj. Dalej. Ali to još ne videla. Nije još malo. Više mi rundu. Više mi runda. Da. Okay. I ljudi, to je bilo to za epizodu. Nadam se svidjela. Ako je, ostavite like, komentar, subscribe i mi se vidimo u sljedećoj.